Izložba Hatinac iza struktura rezultat je višemjesečnog istraživanja i analize bihaćkog naselja Hatinac u njegovim povijesnim, socijalnim i kulturalnim aspektima. Nastala je sa ciljem vizualizacije istraživačkih rezultata, procesa detektiranja kolaboracije različitih aktera kao što su studenti, nastavnici, nezavisni praktičari, gradska vlast, susjedstvo i drugi. Želja je bila definirati alternativnu metodologiju i drugačije protokole, a koji bi se upredmetili u različitim medijima: fotografija, video, dizajn, objekat, skulptura, dokumentaristika, scenografija i socijalna interakcija. Kad posmatram naselje Hatinac, ono je stvarno između dva pola razvučeno. S jedne strane rijeke Une i s druge strane tog velikog industrijskog nasljeđa zone Kombitext. I u tom jednom dihtomičnom odnosu shvatili smo da naselje ima jedan ogromni potencijal koji nije još uvijek prepoznat i koji je u nekom narednom periodu prilika da grad izađe na Unu. Pored radova studenata i nastavnika Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Odsjeka za arhitekturu Internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu, Arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta u Banja Luci, Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i Tekstilnog odsjeka Tehničkog fakulteta u Bihaću. Na izložbi su zastupljeni radovi arhitekata Aide Husetić, Ene Kukić, Dinka Jelečevića, Narcise Gaković-Bašić, Mirona i Ahmeda Ibrahim Pašića, videografa Seada Okića, fotografa Mehmeda Mahmutovića i dizajnera Adnana Sulkanovića, a projekt je realiziran u partnerstvu sa Asocijacijom arhitekata Bosne i Hercegovine. Pa dakle, naš prvi jako bitan korak bilo je učestvovanje na simpoziju koji je organizovao Krak i to je bio jako važan i ključan moment zato što smo dobili jako puno informacija i inputa o samom Hatincu i prostoru od lokalne zajednice, ali i od same struke. Na taj način smo nekako formirali naše pretpostavke o prostoru koje smo onda nakon posjete lokaciji dodatno modificirali i unaprijedili. Sa ovom izložbom se željelo ukazati na istraživačke procese, kojima je cilj artikuliranje novih koncepata socijalnog uključenja. Pritom lokalna gradska geografija služi kao tematski okvir za uprizorenje nove održive budućnosti. Kao vodilja istraživanja lokalnih dinamika naselja Hatinac, ekstrahirana su neka od ključnih pitanja, a jedno od njih glasi: u kojoj mjeri je moguće kreirati nove prostorne vrijednosti i kakva je uloga arhitekata, urbanista, dizajnera, umjetnika, ali i lokalnog stanovništva? Pa nekako smo najviše željeli da ostvarimo što bolju interakciju sa samim stanovništvom, da se u suštini ne uradi sad nekakvo arhitektonsko djelo kojemu nikom neće biti jasno. Dakle, naša želja je bila da se nekako oživi ta fabrika, ono što je nekada tu postojalo, da sad ta fabrika u suštini postane fabrika ideja koja će se tako kao nekakva žuta struja širiti ulicama Hatinca i da nekako u potpunosti oživi i da ta ulica postane kao nekakva živa galerija u suštini. Moj tim se odlučio za taj neki urbanističko-arhitektonski pristup koji je nama nekako najsrodniji jer smo se time bavili prethodnih godina studija. Sve u svemu mislim da je ovo zapravo dobra stvar koja je urađena jer to pruža mnoštvo nekih različitih mogućnosti interpretacije i mislim da je to poželjno za ovakav vid izložbe. Izložba afirmira poziciju multidisciplinarnosti koja nastaje traganjem za projektnim zadatkom unutar kojeg su detektovane slabosti, prijetnje i izazovi na polju arhitekture, prostornih odnosa i dizajna. Vrlo česta je pojava saradnje, znači grafičkih dizajnera sa drugim oblastima, evo u slučaju arhitekturom, ili bilo kojom drugom oblasti koja također utiče, to jest pokušava da reorganizira neki prostor.
saradnja je sasvim spontano otišla i u jednom drugom pravcu, gdje sam inspirirana fotografijom tokom simpozijuma koja predstavlja u stvari smjenu radnika koji izlaze iz Kombiteksa u 3 popodne i to je jedna rijeka ljudi koja maršira kroz jedno naselje sa usitnjenom strukturom poput Hatinca sa uskim ulicama. Jednostavno, ja sam projicirala sebi te slike u glavi i razmišljala o tom zlatnom periodu i Kombiteksa i Hatinca i šta je to značilo tad, u to vrijeme, govorimo znači o nekom periodu prije više od 30 godina. I tu sam dobila inspiraciju da uradimo jednu memoriju na taj period kroz otiske radnika i radnica. U svojoj konačnici, izložba Hatinac iza struktura sugerira ideološku i geografsku povezanost Centra za savremenu kulturu Krak sa naseljem u kojem je lociran. Ta povezanost, pored činjenici da je smješteno u prostorijama nekadašnjeg kluba radnika tekstilnog kombinata Kombiteks, ukazuje na dugoročnu strategiju Kraka da se uskladi sa dinamikom lokalne zajednice, ali i pozabavi sa neposrednim industrijskim nasljeđem. Ovakvi događaji i uključenje ovako arhitekata, dizajnera, struke i preko ovih kulturnih centara koji su zaista nasušno potrebni, sigurno pokazuje da se može gledati optimistički, da možemo sigurno u nekoj bližoj budućnosti krenuti naprijed sa nekim razvijenim sadržajima, sa nekim ispravljanjima nekih pogrešaka iz prošlosti